أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe an tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yedde subhanahu wa ta'ala duwano ɓurnaɗo tagi fongon ara inchallah musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗi en fo meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna ara en ari hande kadi ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa nder Bruxelles ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo fi alluwal sumayengal yo Allah hokku en moƴƴireji ko ɗaɓɓa kon hara e nder lewru sumayendo hara inchallahu e retardi seeɗa hande kadi meɗen turi yafuye hande kadi inchallah ñande be meɗen retardi meɗen yaafini hande kadi hara inchallahu ko adi en natande inchallahu yewtere meɗen nden ko yewteten hande ko 17 lewru sumaye machallah nde ñalande nde wonɗen ɗo hande julɗo fuu no hani manditade nde ɗo anda ko feƴƴi e nde ɗo kon ɓuri ko manditi kon inde ɓeygu makko nden ma inde ɓiɗɗo makko mo ɓuri yiɗugol ɗo nde ñalande 17 ramadan lewru sumaye kala nde ɗum hewti julɗo no hani mijitagol anda ko wonnude feƴƴi nden ñande no gasano woɓɓe anda few haray no yurmi moƴƴa ɓe waɗay ɗo anniversaire ji ɓiɓɓe maɓɓe ɓe waɗa anniversaire ji maɓɓe ɓe waɗa anniversaire ji hay bare koye maɓɓe koye ma ñaari hoy koye fop kono ɓe anda ko événement hombo waɗi ñande 17 lewru sumaye haray no hulɓini haray koye wattan hakkil moƴƴa si innama ɗo joni no gasa guinéen jo fu no maditi 2 octobre 1958 ko date d'indépendance meɗen on non 1er mai ko fête des travailleurs mami anda honɗum sifa ɗin piiji ɗum fo haray bani adama hunoye 39-45 ɗum no anda premier 14-18 ɗum ko première guerre mondiale on 39-45 ko ɗum ko deuxième guerre mondiale 11 septembre alamo anda fi ɗum non no manitorɗen ɗiɗo noon kadi haray inchallah ɗen hani manitade ñande 17 sumaye ko honɗum waɗi nde ñande ko fi ɗum yewteten hande inchallah kono haray adominatande yannugol événement waɗɗo nde ñande haray ko adi kon taw inchallahu hiɗe weltano Allah o wala wa akhiran ɗiɗa ɓum no weltano mawɓe meɗen ɓen jarna jama on fop e nder hoore adna Allah o en lansuno ɗo appel haray fi wallitagol musidɓe meɗen ɓen haray fatoraɓe ɓen haray Amérique yo Allah yaafoɓe jama on nooti moƴƴa noon jawle buy haray heɓi ke muɗum haray jawle ɗen kadi haray ɗe naɓama kadi haray ko hatta wole montagne ɗin ɗo haray ɓayɗo ko réseau sociaux ji ni inchallah kono haray kala humpoyaɗo haray mo wawi noddude ma o nodda directeur julirde nde inchallah ceerno Mouhammad Sali fi heɓugol ko ɓuri laaɓude muɗum en heɓuno jawle boyi yo Allah yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude e jotti ɓawɗum ɗon feƴƴi kadi yontere hande les 3 mois de mai en lansuno appel kadi han joni hiɗen lansi appel on fi wallitagol julirde meɗen nden haray laaken masjidu ibadur rahman ɗon kadi jama on notike nder Europe on fop haray alaka mbuuri iwrari seeɗa haray jama on toujours kadi hino tora bittu on inchallah koye waw sodugol nde hinde landi telen 295 000 ɗum woni 295 000 euros fiyen wawde sodugol jama on fof kadi no ɓeyda wakkilede kadi waɗuɓe ɓen mi turiki subhanahu wa ta'ala wata suuma e yehu sina hara yaadi e bakkatuji maɓɓe kala ko ɓe jogui e andeji maɓɓe e probléme ji maɓɓe e nawnaji maɓɓe fappu ya rabbal alamin haray toujours kadi waɗuɓe ɓen ɓe weltanama haray ɓe waɗari ɓe kan han joni dambugal ngal hino udditi jamma on fop haray tora yandi wa jazakumullahu khairan haray kala wawɗo addirgol haray numéro compte on haray numéro compte on si on ti waɗi BE on haray ko waɗata ko 69 si on ti waɗi ɗum noon waɗa 06 89 06 28 58 78 enen ga innen 78 ko numéro compte on ni mi fellitomo oɗon no wonɗo Europe woni Amérique kala ka wonire hoore adna on so wiri ɗo mbuɗɗin haray ɗi waway hewtude mi fellito kadi BE 69 06 89 06 28 58 78 si tawi on ti wawi addirgol ka compte haray ko sali ko tooli si on ti wawari addirgol ngol kadi haray ka compte on ti no wawi addirde joni ria transfert on ma on ti no wawi addirde MoneyGram ma on ti kadi haray no wawi kadi addirde Western Union
ɗiɗo tati non ko kala kon on tigi addiri haray waway hewtugol haray non inde nden si tawi ko ɗiɗo tati addirta on no wawi wadde inde an nden Abdoulaye Diallo haray no windirten non Abdoulaye Diallo haray ko non on tigi windirta haray inchallah waway hewtugol inchallah yo Allah yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude jotti haray inchallah en waɗɗoye wonno lieu de repère ji ka tawata joni kala faalaɗo wallingol hara ka wallinoyta mbuuɗi ɗin e leyɗe ɗen fop si tawi wawari ardugol ɗiɗo fop hara ko jungo e jungo amma no wano enen wonɓe Bruxelles ɗo ɓen kala wawɗo hewtinirde laaken ka juulirde ɗo haray hewti si tawi ko garde nord ka alaji Sansi ka alaji Sadio ka koto Abdoulaye si tawi ko belgo si wontinaɓi ka Cheikh Mouawiya ɗa ɗon kadi haray jawle ɗen ɗe waway hewtugol si tawi ko 1000 Bruxelles ɗa sa hewtini ka alaji Lamine inchallah a inni ko fi juulirde nde laaken aray ha hewtaga musidɓe haray ɗon tora waɗiron sabi Allah na en waɗir fimi wonɗo e wolde on ko ya waɗir anda ko suudu Allah wonɗa e waɗande man amila salihan fali nafsi tentini noon haray ka lewru sumaya ɗo wa jazakumullahu anna wa anil islami khayra yo Allah yaafo en si o ƴettita en musidɓe julɓe haray tedduɓe ko événement hombo waɗi ñande 17 lewru sumaye ka hitande ɗiɗaɓere ka 2e année de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ɓayne laaɗo ɓe feƴƴi ɓe feri ɓe iwi makka ɓe senike madina hitande aranere nden feƴƴi ka hitande ɗiɗaɓere ko ɗon haray o événement ɗo waɗi haray ko anditeten taw jonnen quelques informations nelaaɗo fewndo baabe maɓɓe faatoto hari ɓe jogii lebbi 6 ka nder reedu fewndo yumma maɓɓe faatoto hari ɓe jogii duuɓi 6 fewndo soro maɓɓe Abdul Muttalib faati ƴettunoɗo ɓe newde on ɓay yumma maɓɓe be maɓɓe feƴƴini hari nelaaɗo jogii duuɓi 6 après ɗum ɗo ko bappa maɓɓe Abu Talib woni ko ne'iɓe haa on ɗon maayi acciɓe nelaaɗo fewndo ɓe jombi ɓe resi hari ɓe jogii 25 ans ko ɗum woni duuɓi 25 nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe nela hari ɓe jogii duuɓi 40 ko ɗum woni 40 ans nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe feri ɓe iwi makka ɓe seeni madina hari ɓe jogii 53 ans fewndo ɓe faati hari ɓe jogii 63 ans duuɓi 63 nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko suratuji 114 woni ka nder alqur'ana ɗiɗo goɗɗi ko makkiyatun goɗɗi ko madaniyatun makkiyatunji ɗin fof ko makka tippi madaniyankoji ɗin fof ko madina tippi ko suratuji 66 tippi makka pendant 13 ans e nder duuɓi 13 86 chapitre ko ɗum woni honno sura tippi makka e nder duuɓi 13 c'est à dire ɓayne laaɗo ɓe nelirama duuɓi 40 ko duuɓi 13 ɓe wonti makka on sayi ɓe feri ɓe seeni madina e nder ɗin duuɓi 13 suratuji 66 tippi 86 ɓe hewtoyi madina ɓe wuuri madina duuɓi 10 e nder ɗin duuɓi 10 ko suratuji 26 woni ko tippi madina sen ƴetti 13 tippiɗi ɗin makka e 10 ko tippi ko madina waray woni 23 alqur'ana on fop koye nder duuɓi 23 woni ko tippina nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe jannamo jonno musidɓe julɓe tedduɓe nelaaɗo jangimo e nder duuɓi 23 an hande ɗa jogii duuɓi 30 juuɓi 40 jo hanjoni a gaynaari janngol alqur'ana haray a wakkilaki woni a ƴettari o sérieux hersinaki sa jangi qur'ana o fop e nder duuɓi 20 lannoyɗande ɗum na ko hersini amma noon ka sumayeɗo yonti eto landande hay so tawi ko nde wotere joni e nder ɗi suratuji ɗo koye mandito ɗi moƴƴa ko 114 suratu woni e nder alqur'ana fop sa landama ko duuɓi yel nelaɗo fattori haray ko duuɓi 63 nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jombino duuɓi 25 wiwɗen sonnajo mo ɓe adi jombugol non ko nene khadijatu bintu khuwaylidin radiyallahu anha ko noon ɓe makete fewndo ɓe jombi on ɗon hari on no jogi duuɓi 40 nelaɗo no jogi duuɓi 25 écart on différence hakkunde maɓɓe duuɓi 15 kono on sonnajo ɗon malgré hari o heɓi duuɓi 40 o jibinanno nelaɗo ɓiɓɓe jeego rewɓe 4 e worɓe 2 ɓen worɓe 2 ko wiyeteɗon algasimu e wiyeteɗo on abdullah rewɓe ɓen ko wiyeteɗon rugayya e fatima e zeynab e ummu kulsum c'est à dire ɓiɓɓe jeego ɓay oɗo fatike nelaɗo sa sallam mako no ɓe jombitata few
ɓaawo ɗum ɗo nelaaɗo haa hannde ɓe jombaari sonnaajo si wonaa hara ko seedaaɗo sina nene Aicha ɗulle nene Aicha kadi yibinanaari ɓe nelaaɗo ko ɓiɓɓe njeeɗɗo heɓi jooni noon nene Khadija heɓi njeego ko hombo heɓani ɓe oya njeeɗiɗaɓo ko nene meɗen maketeɓe nene mariyatul qibtiya oɗo kadi ko wonno hari ko korɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam rinɗini mo haa ɓe gayni ɓe resimo ko oɗo heɓani nelaaɗo ɓiɗɗo maɓɓe maketeɗo on Ibrahim oɗo kadi o mayuno tawi hari kadi ko o boobo ɓiɓɓe nelaaɗo ɓen fof sallallahu alayhi wa sallam ɓe mayuno e gurdam nelaaɗo si wona goto pet wiyeteɗo nene Fatima oɗo o wurituno ɓaawo nelaaɗo lebbi 6 pet ko o wiyeteɗo Fatima ɗo ko Sayyidina Aliya jombunomo ko oɗo woni yumma Al-Hasana e Al-Husayni ɓe nandeten ɓen haray buyno sikka kadi ɓen ko siwtaɓe ɓen na ɓe siwtaɓe hande na ɓe siwtaɓe jango ɓe sataka kadi siwtede ko aaden e koto muɗum kono ko won tun hari hiɓe ɓadodirno moƴƴa oɗa ko Al-Hasan woni ko hecci wiyeteɗon Al-Husayni haray ɗum ɗo ko information ji falloɗen jonnude e fi seeɗa e gurdam nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo ɓe jombi sonnaɓe 12 fewdoɓe fatoto hari 12 hino ka galle maɓɓe ɗum ɗon hino dagani noon annabaɓen tum amma enen ko satti o ta feƴƴoy nayo ka feƴƴi nayo wo haray unti koye jeeno haray ko woni haray noon no woodi ko dagani en ko daganaki nelaaɗo no woodi ko dagani nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hara enen kadi daganaki en mi jonna misal gotal nelaaɗo hiɓe wawi jommugol ɓuri nayo kono enen en wawata enen kan noon hiɗe wawi accitude jomba accita jomba kono nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kala mo ɓe jombi haray woni nene gomɗiɓe ɓen fop hande kadi goɗɗo wata jombitude on ɗon ko ɗum hatta ɓe accita haray noon ko en faamu kadi haray nelaaɗo ɓe accitigoy kadi woodi ɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam acciti haray goɗɗo mankunoɓe respect nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam inni yo yahu o yehi few kadi haray ɗum ɗo ko seeɗa e gurdam maɓɓe yo Allah moɓidino en o ɓurnaɗo tagefo o yarnoya en ka ñaamo makko ñande tawata en wawana hoore meɗen arten ka darsu meɗen haray ko yewteten hande ko fi ghazwatu badr gere waɗunoɗe ɗen nokku ka wiyeteɗon badr ko ɗeɗo woni premier guerre waɗɗe e dal l'islam e ɓawnelede nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko on wonno sabu gere ɗen ɓayi heferɓe ɓe raɗike julɓe ɓen e nder madina makka afwan ɓe raɗike ɓe makka julɓe ɓen dogini diina kan acci ton jawle ɗen joni noon heferɓe moɓidiroye jawle ɗen fop hiɓe yaade noon juloyroygol ɗen ɗon tawi noon ɓe rewra e nder parti goto e nder madina nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam humpiti ɗum ɗon ɓe desidi hande kadi honɗum yawgol sakkoɓe hetta jawle maɓɓe ɗen ɓayi ko jawle maɓɓe ko sahabaɓen acci kon e nder makka ko ɗen heferɓe jetti kono on sahari o wiyeteɗo Abu Sufyan hari o silmari o natari ka diina ɓayi o faami ko aɗen joginoɗo hakkille moƴƴa o contourni hande kadi laawol ngol laati heferɓe laawodi julɓe wawari hettugol jawle muɗum ɗen joni noon ɓay ɗum hewtoyi information hewtoyi makka heferɓe noon inni wo tigi tigi mo ɗum ɗo ɓe faala argol yaggina nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka raɓɓiningol ɓe ari ɓe fotti e nokku ka wiyeteɗon badr manto ɗen moƴƴa ghazwatu badr gere waɗɗe ɗen e nokku ka wiyeteɗon badr ɓay ɓe fotti ɗon ko ɓuri jiccude e konngudi karama koɓɓen kaka hitande ɗiɗaɓere ka 2e année de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ɗe gere ɗo ɗe waɗi e nokku wiyeteɗo on badr haray ko ɓuri jiccugol kon kadi haray ko ñande 17 lewru suumaye fottande ñande tawi julɓe ɓen no hoori ni min kam mi wonɗo kara hammi woni e wowlirde taw déjà taw suumaye on ko futorowni ko seti ɓaɗiɗo na noon fere yo goɗɗo yahu darano kefeero kaafa hara ko ñalorma kadi suumaye kadi e gennange nge anduɗe wonge makka e on désert ɗon kadi hara kadi honɗum nden ñande tawi julɓe ɓen koɓe jelo koɓe 313 313 pet tawi hiɓe jogii pucci ɗiɗi pet tawi hiɓe jogii geloɗi 90 si tawi mi yejjitari ko ni ɓe foten heferɓen hari koɓe jelo hari koɓe 950 950 joni noon ko 313 313 contre 950 ha subhanallah heferɓen hiɓe jogii pucci jelu ɓe jogii pucci 100 julɓe ɓen hino jogii pucci ɗiɗo e pet heferɓe no jogii geloɗi jelu geloɗi 900 julɓe ɓen ko jel jogii ko 90 ndaari différence o kono man kana lillahi kana allahu lah sa woni fi allah hara ko fi allah wonɗa e waɗirde wa bi rabbil kaaba mi wondiri on mo wonki a woni e juuɗe mum wallahi allah on o wallete ɓe dari
ɓay ɓe hewti neɗɗo fof neɗɗo sa woni ardiɗo ko ya jaɓu diisodede fewjodede ɓe ari ha ɓe hewti ka koloyru ka ndiyam ɗam woni ɗon nelaɗo en ɓe woni gaani sahabajo goto inni ene nelaɗo ka wonɗen ɗo ko Allah innirma ya wonu ɗo ka ko feere ma nelaɗo maki ɗo ɗe ko feere am ɓe inni a mayi wontiroyen yeeso accire ndiyam ɗam ɓawo men ga hara si to wuloyi en woodi garen yaren ɓe inni ko feere nelaɗo tawti kono si goɗɗo woni ardiɗo woni lanɗo woni hoorejo tawa ko wiwo ko ɗum ɗon tun haray moƴƴari on say ɓay ɓe hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndaari tawi julɓe ɓen hino fanɗi yeeso ɓeeɗo armu on ko ɓeya ɓuri jogade doole ɗen ko ɓeya ɓuri jogade ɗuuɗugol ngol ko ɓeya ɓuri jogade kamɓe hiɓe ɗuuɗa armu ɗuuɗa hiɓe hoori kadi ñalorma suumaye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanti sookeje maɓɓe ɗen ɓe fewti Allah ɓe tori ha disare nde wonnode ka balaje maɓɓe nden iwi ka balaje yani ha sayidna aboubacar ari inni nelaɗo yoni Allah nanima o nani ko toriɗa kon Allah subhanahu wa taala e nder du'aji ko nelaɗo sa sallam torino kon ɓe inni Allah awa ɓe dariɓe yeeso maɗo o temetato e 13 ɗo sa acci ɓeɗo ɓe warama falantu ubada ba'da al yawmi abada andu a rewataki hande kadi ka hoore leydi few fi honɗum ko ɓen fappuni hande kadi on sa l'islam on sakitaki kono Allah subhanahu wa ta'ala ko wallayɗo goɗɗo ko welata Allah ko a yaw ha hollamo wondema hay goto gaynata goɗɗum si wona kanko hara foppu ronkiti hande ga ƴetta foppu jonnamo ko fewdo ɗo welata Allah intervenugol Allah interveni directement ko honɗum waddita o landiniraɗo ini ene si mi addani on 3000 malaika tagaɓe spécial eltaɓe fi ko waɗa gere haray yoni nelaɗo en hi kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude kadi Allah inni ami tippinanayi on 5000 renfort 5000 malaika Allah on tippini ko puucina ɓe heferɓe fa ya subhanallah ɓay ɗum okkodirama ɗon ka raɓɓindingol haray ko en andi to ɗum o événement ɗo wanno ñande 17 suumaye e konguɗi karamokoɓen si tawi hina ɗon kadi almuhimmu gere on ko waɗi koye nder lewru suumaye joni noon guluje jowo malaika modi ɗum hay malaikajo goto pete heƴata e aduna on fof ko jibril tun arno sonki o haaki e yimɓe annabi luutuɓen Allah yiltidiri fof jibril arno ƴettiri ni saare nde o ƴetti o towni ha o wayliti hande kadi ɗo noon si Allah addi 5000 hara ko eltaɓe kadi fi lappugol dande kefeero ɓe sikki tun renfort ɓurata ɗo honɗum Allah subhanahu wa taala halki ɓeɗo jelo warano nden ñande e heferɓe ɓen 70 wara 70 nanga haɓɓa comme prisonnier de guerre julɓe ɓen kadi ɓe heɓuno koye seeɗa fi honɗum ɓay an e goɗɗo son piiri ka nder suudu ma hay so tawi ko an e ɓiɗɗo ma sa nangimo piigol tigi tigi on ndeɗa gayna mo piide haray an tigi a lakkam haray a fuɗɗike fofde sa watti ɗum ko ɗum holli haray an kadi a heeɓi seeɗa par ce que haray an kadi a duppi par ce que e nder ko fellino to ton kon ko falte fuutagol kon e nder ka suɓata ka tappagol on ɗon o yiltodiray ɗon ha tigi tigi on an kadi heɓora seeɗa nde ɗon gayni haray a duppi an tigi haray a ronki julɓe ɓen kadi kamɓe kadi ɓe heɓuno 14 waraɓe no tawa e mawnuɓe waraɓe ɓen nden ñande Seydina Hamza nande ñande warano ko gere areede yeesoje ɗen no tawano e waranoɓe ghazwatu badre nden ñande wiyeteɗo Mus'ab bun Umayr radiyallahu ta'ala anhu warda oɗo woni premier ambassadeur de l'islam ko oɗo nelaɗo ittuno Makka naɓi Madina fiyo yahu ton o ɗigginoya nokku on taw kene l'islam on tabita ton ko adi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam firgol oɗo ko nden ñande wonno ko waranoɗo radiyallahu ta'ala anhu warda haray nden ñande e muhajirina en iwnoɓe ɓen Makka yehi Madina warano julɓe ɓen ɓe jeego ansariyankoɓe ɓen ɗum ko yimɓe Madina ɓen ɗon ɓe warano haray ko ɓe jeetato wonno ko warano haray ko ni gere on wonno ko feƴƴirno nden ñande haray koye maani to berkunɗo seeɗa go'o ñande 17 suumaye gere arane ɗen waɗi gere ɗen konno wiyete ko ghazwatu badre hakkunde homɓe julɓe ɓen e heferɓe ɓen julɓe ɓen hari ko ɓe jelo ko ɓe 13 heferɓe ɓen hari ko ɓe jelo ko ɓe 950 950 julɓe ɓen no jogino pucci jelu pucci ɗiɗi geloɗi jelu geloɗi 70 heferɓe ɓen no jogino pucci jelu pucci 100 geloɗi jelu geleɗi 700 ko jelo waranoka heferɓe 70 ko jelo waranoka ko jelo haɓɓanoka ka heferɓe ɓen 70 kadi julɓe ɓen kadi ko jelo warano ton 14
ko njelo wonno ton e muhajirina ko ɓe jeego ko ɓe njelo wonno ton e ansar haray ko ɓe jeetato haray sa manditike ɗum ɗo haray a heɓi seeɗa an kadi ko wowla e fi ghazwat badr ɗo mi ƴettutungo kunni ɗen gere ɗon ko waweteɗe yewtede ko fandi o ko farti wona bayanaji 10 hara ko yen tiiru leesonji ko honno feƴƴiri ko honno gere ɗe woni ko waɗiri kono noon ɓayɗo haray ko alluwal suumaye haray wowlowo o ronki jentotoɓen haaɓi haray inchallah mi toriki allah subhanahu wa taala on yo allah moɓidino en enen e ɓe wannoɓe o gere fatiɓe ɗo ɓe fof ya rabbal alamin haray janngo ko honɗum yewteten janngo ko ngallandal ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ɓe ɗon andi ɓe senino ka kammo ɓe yehi haa ɓe yiidoyi Allah tawi Allah no waddani ɓe invitation ko ton Allah farli waqtuji ɗin joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe visite no yiite ngen ɓe visite kadi aljanna on ɓe daari ɓe tawi ka aljanna ko miskin hoy koye ɓuri ɗuɗude nder ton ɓe daari ɓe tawi ko homɓe ɓuri fanɗugol ka aljanna ko marɓe ɓen ɓe ndaaro yiite ngen ɓe tawi ko homɓe ɓuri ɗuɗude ka nder yiite ɓe tawi ko sonnaɓe ɓen neñiraɓe ɓen e bandiraɓe men e jaajiraɓe meɗen joni noon janngo ko honɗum yewtete ko fii honɗum ko tawata kon ko sonnaɓe ɓen ɓuri ɗuɗugol ka nder yiite jahannama ko ngallandal ɗo o darsuɗo watten janngo si tawi jon janngo jaɓi hara ko ɗum woni ko helni ɗen si tawi kadi Allah ƴettiti en ado ɗum ɗon mi toriki Allah yo Allah taw hara o yaafike so ƴettiti en ya rabbal alamin mi fillito ko fii honɗum tawata ko sonnaɓen ɓurata ɗuɗoygol ngol ka nder yiite ko fii honɗum ko tawata ko miskinɓe ɓen ɓurata ɗuɗoygol ka aljanna haray en jaaboto janngo si jon janngo jaɓi hara ko ɗum hilna ko wonno ka duɗal ɗo ko musidɗo mon Abdallah Diallo ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo ka alluwal suumaye yo Allah okku en moƴƴereji ko woni e suumaye danda en kambaji ko woni e suumaye kala feƴƴiniroyɗo nde yewtere ɗo li wajihillah hara ko fi Allah woni ko fewtinir o feƴƴiniroyɓe yo Allah dandumo danda ɓeygure makko nden fappo yiide jahannama mi toriki Allah subhanahu wa taala ndaaruɓe ɗo mo be ko woni e windude yo Allah yuɓu fap ko ɓuri moƴƴude e joddi yo Allah hokke en jannatul firdausil a'la yo Allahu hoɗindinoyi en e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka aljanna makko yo Allah yaafo mawɓe meɗen faatiɓe ɓen luttuɓe hoore gurdam ɓen yo Allahu ɓoynidu en enen e maɓɓe pooma ha wawastayi luttay mi fillito musidɓe meɗen contribinoɓe wannoɓe sabilillahi fiiɗi fureji meɗen Amérique yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude e jotti haray han joni kay dambugal ngal no udditi fi juulirde nden laaken waɗuɓe ɓe o wonɓe wadde o e saatiɓe waɗugol on fop moɗon yo Allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude en joddi han joni dambugal ngal no udditi moƴƴere de inchallah o tentini non ka lewru suumaye ɗo eto ngel ma yaha e fi suudu Allah wona fi ya juulu ton wona fi ya almo ton wona fi ya wonu président ton wona fi ya noddin ton ko ya gollidir ko nelaɗo maaki kon man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna kala mahanɗo Allah suudu Allah mahanaymo suudu ka aljanna hay si tawi ko mbuɗuma goto waɗu si tawi kadi feere ala few haray meɗen torima du'a yo Allah okkormo be ko wawa waɗude si tawi ardari ka numéro compte haray adder Western Union ma MoneyGram ma Ria kiɗa wawi wadde inde an nden Abdoullahi Diallo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.